kalendaran ranwat me kapung mi
ni wow mulian tu Pwuhng ko kusinet runga to lukayang oi bakunen Pohnpei nan uya kupur choror kariyaisak tuawat wasan uya kupur ta uya lamalam and 11 Legislature mayay kolonia ranwat niyara July riyaisak eo paran kauna riyagit riyaisak kuno ranwat uya ran kalimawan uya kupur choror wat kailan ka kan katlamota jagan katyan an low oi ban ulian try dia beritaran one paran pares engka kuya low no tanga ta sol matay uya kupur nama Kailangan kong speaker dahil kuburew kapag-kapaiban patungan sansan. Mensang mau main samat kur labalap at tungal kabeng nilap pan kubrar wagi niat komal di Pwuhng sirasong alaramas melate solar ten sambawut kubrar kalangan gadin kolokol aja singagan maur kelarin paluar William Prat Pirtar ng isang ranwat kilang marain kap kalangan labalabanir maing samat kur labalap wagi apol mau kan koros maragadin ngayang kit nan maurwat sure pato lepan kak and kasabal pan kubrar one cup yung laut na manaman kit chunghan kit sabol man ki anewe urana kan yet chona badar and kak pa ko digilik ko tehir kajin liki yang kit bilibil pugat kajin kubray kit o moleti molamura na manaman kit o 10 password uyat pan uyat tungol pukokan ng ranwat sendak lelagong yung marain di mekoros na ban portomot kajin kawit o kamalaylay yukuburwat Shudagit mekot ay makar daskin torki anshu koros sagarayir pagirma at kelo kaporbo torki sagarayir kapeng o tatamapkat ilaglang kabayan sa bulmariros at kauna at sondor son kamo sontom labalap kung Jesus Christ. Amen. Honorable Senator ko, Nalil Senator Pahrek, pwede low na tingata sa matay. Kaya kaya katla mo tayo. Mo magating Pwuhng kak, Nalil po na si Chief Clerk on roll call. Senator Atsana Pwuhng, Alright. Senator Pwuhng Jr., Senator Isaac Artui, Hey, Senator Ricky Carl, hey mine. Senator Sonster A. Etkar, Mine. Senator Wilfred H. Edmond, Senator Phil E. Heckwart, May isang mga chief. Senator Stephen A. Edwin, Senator Pacherico L. Hiren, Hey. Senator Aurelio P. Choap, Senator Alfredson Latorre, Katumag mine. Senator Denny L. Lepen, Hey mine chief. Senator Edgar W. Kenneth, Senator Tenti Tosuo Louis, Hey mine. Senator Benjamin H. Lutwik, Mine. Senator Mikari Mikael, Congratulations, Mine Chief Clerk. Yet ngay. Senator Selton Chi Net, Yet ngay mine. Senator Nelfred A. Perez, Congratulations, Chief Clerk. Welcome to my world. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mikaro I. Jimenez, Hey mine. Senator Francisco Simram,
9, Mr. Speaker. A. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Chancel magtry sa bulman ko quorum magtry ka katla na sa matay uya kupur mo na tayo pan katla magproyo bengka kulian try tiyo uya sa bulman try sa karatan kapung malal sa karan Mexico kapung lap ang kupuran nilap sa karan Kaiboni o wawlap ang kupuran rakso ko wawlap ang kupuran iso ko wawan ko sa bulmarlikan ko nanalang ko nang ganyay ko waw tororong labalap kay dibalian tiyak momocho government national, state, local. Wawan ki Kabilaan Pohnpei, Honorable Joseph. Wawan ki Karyawan Kabila, Honorable Movik. Wawan ki siyong kupong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kupong Koros. Wasaksit itingal wow o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Koros. Wawan ki ako siyong balgil lang Samarokan, Oloysokan, Sarisokan. So masakan lang way, na uya-uliapan ng kalari. Men Pohnpei Koros mapatang tayo ng chamber ng kalal, maslikin kalal. Rakat, o tayo liapan na lang sa bulmatay uyak purwit, o iban, tor parantat o ang sa bulmatay flow liter latore, ng pukawi kalwa, o kakainan na sa bulmatay uyak purkan. Ang promise speaker mo na ibang patokam kuburay tungkol kaping ang kapnilid. Patong kupurakan Koros kapkabing total, bago kubur mau, sana mau rangot. Speaker kan kuburay tungkol sa karan Kaiboni wow ang kapatong sabal mamisan sa liar nilang. Melil bang pronrail, supay tiko ang Pohnpei. Melil ang kilapalabakan Koros ng palian mamotso, wamparon patret kikan kan, siman. Ay tungkol wow, melil ang bilgak wow kilang samuro, lang kusokosakan Koros. Speaker wasaksit ay tungkol wow ang kakwanggang kami, wanggang vice speaker. Wang yang Honorable Senator ko Koros, melil lang seriso liso. Lang konot lang way kasambalakan Koros. Speaker kung kuburay tungkol wow, melil ang kakpatong kami. Melil wang kiray lapalab isustakan Koros, mapapalipanak sa gatip. Pang judicial, meron bilman wang kiray lapalab isustakan Koros, mapapali national government, lalawang local government. Ibilman patong kong meron wang kunin Pohnpei Koros, mapatpato Pohnpei, o maslikin Pohnpei. Ay tungkol wow, ang bilgak wang meron sa pamamaistap kan Koros. Speaker, iman patong iwata kamagot kayo lang kapantela channel. Chancel ang mga kawad ng floor leader, pwede yamiya utukan kamagutwo, tayo kapantala sa bulmatay wata-wato alaltan journal. Kamu floor leader. Kailangan kami speaker ay tungkol wow sa balong tutuwa ito bang program speaker mo sa karap kupurmaon niyo. Kailang kakarap sa bulmatay kalantar o katiyan po na itong number ay sa kusuyo ay sa uniraturo. Chancel ang mga kawad ng floor leader, tayo katiyan po ng basic issue ay retoro. Pwede yamiya utukan kamagutok, tayo katiyan po ng basic issue. Kamu floor leader. Kailangan kami speaker kung kubrayonan ang sa uniraturo ay tungkol wow ang kapatpatuta bang kupramo bang Honorable Senator ko Koros. Speaker kung kubra rangot yung patungan melil kayo walian kami walian Honorable Senator kang Koros. Pero rangot kap open uyaran kosompalyo yung tuwan santiyan sabelman malwat chief clerk ay man patungan pa komunita melil Honorable Senator kang kapingong nano kay Mr. Edsel Elias na ang pukuan chief clerk yung tuwan kamanamanta masensal siyang kupuran Honorable Senator kang Koros. Yung sa uto ng Honorable Speaker, bilmang ulian tinano kupuran kaping na Honorable Simon Chiang Kier o Hirael Senator kang melil pang promise speaker, vice speaker, Honorable Senator ko Koros, pwede po itanto to. Ang kakasensal lang, way pa kung may chief clerk in Pohnpei State Legislature, Mr. Edsel Elias, kananong putoy mga apali tuko kasombal ang Pohnpei State Legislature. Iman tabi ang promise speaker Honorable Senator ko ay langgap katkiyang ul kasombal man ito ilabon. Kailangan speaker may kulukula to na nang sa honoraturor tuko kasombal chaykan na yan patong
Mr. H.L. Elias, Tuinakap Marenta, Amur, Mayang Patrong, Tuko Kasambal, and Pan of Sin Speaker, PIU, Iman Pagutailang Bil Katkiyang Mape, Nakap Manuela Palala. Kalawan ko promo floor leader, pwede privilege motion masansal, tona sayer, sabul matrail, tondo tao, kriyaman, kalangan. Kapag Honorable Senator Kadkadaur for good treatment. Speaker, Senator Pahrek. Kailangan po, Mr. Speaker. I told privilege in mentioning Ranwood. Even Padawan Batsayang floor leader. So, Pilbag kita sa ilgat to na sa Israel start kan mayang tayo. Ye start kayo na IT Muhammad Sarabin Tagoyo Sarabin kayo mabiliyang sa ilmay sa nabangot ikapin ko buhay Pwuhng ye mesang rangot Israel wiya Roshan Pwuhng Chapel tadi kat kiyang rail labal kapin Kalangan Senator Pahrek, kalangan pwede yung biltona si sabul madray tondo tao Kadkadaur. Kalangan. Sansal may Senator Simon Kawatan nilimay, pampo na sa mga Senator Simon. Kami. Kalangan kaprabi, Honorable Speaker, ay tuwal sa kartan kibuliwaw. Sumalamaw po all the Alikan grassroots government promotion. Yeah. What then Malwade to go vote from Speaker, First Speaker, Floor Leader. Ibilmen, mohon ginimeren, lang kusukos sa Marokan yan, tiyagan bonding tatlong yan, legislature kay sakyo. Wawat at paragutan kuran, Honorable Senator Kadkadaur. Mohon ginirelgan, nakasampo, bigyan may sangrawat lelelang sa batay, Chief Clerk Cup. Tuwing pambig Kadkadaur sa matestatan. Speaker, kapatid ko pura yung turor may sangrawat ay tuwal yung rariyakis. Yung pagi ay tuwal ay sa wakis ko yung kapatuan. Kayo, iman purala o ser sikli pangral sa Batangkan. Magmalpan bangi patapan niral sa Batangkan. Nariyak ini sa Klibaw. Dia report yun na kabitiyo siyang ng legislature kabituriyaw. Kami kapatapat. Chalk report will be fit and will leave a sick leave requirement ng Subatak. Kasunidin na iray Subatangkan and will leave berabangkag tatang di Pahrek. Francis. Sick leave ranisa. Pero kambil legislature at kumatawur, rakapulang at sagadibo kawit kinraili. Saan kayo rin katawag? Man-benchmark kayo na. Rangkak kasi din ang konsulit, rangkak kuyakit patawag pa sa bata. Eksekutif so daw ya. Ito marawya ritawlaw yata eksekutibo daw yung may pasandiyan tiyempo o Israel takso. Niyaragot buwag iba na. Subatangkan berperdana pun kontrak uitan tuan mumut anu wali bersigli di patuan tak. Dia subatang me misai sangat tuan tertahu berpedusan pun deh. Begitu tahu choice. Suatu ami choice makomdan suatu sign kontrak akomdan kombelsan tertahu. Nan mewat legislature kaisakeu legislature wiya kita klau. Eu kusinnet katoka pauyaw-uyo chipil kawin ito na. So, kitailan na wiyata patuan ng special circumstances na sabatak pangkag tatanggi annual leave, sick leave, tawli, kami kusinnet kasanit. Nang katoka ban kusinnet wo, ay so umao po, manakap Brian Edgar. Pil Mumbai to Pohnpei o legislature pinukwedo, nila committee. Nungkak yang kawit kusinnet na katoka pang uyaw. Tama uyaw speaker, kusinnet wo.
Speaker, electoral military sakap. Dia lewat na. Kita tertentu raturo. Ayat. Kami Kemudian boleh semua atau kalian kembali. Saya kembali ya. Floor Senator Simon na polo-polo banko na si Senator Simon. Itu mau saya kita kan sila istilah kan terlalu itu kemakut. Sampai tentu terus sebagai kapan. Mata itu. Senator Simon yung floor Senator the floor leader lator. Kalangan Pwuhng speaker itu mau sabaran berpadu bang Pwuhng kat ko sambal speaker man siguro ko bermao niya sang nira ko sambalakan koros ni Senator Simon katin awla pa yero tentang kana-kana sa office mo na iman patong ngata komagut komiyon kak assign niyo kam to bang kak report kito mo tap karya man. Sanjana mau kamagut mamia koros mau tung kamagut to masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paita dia masa na baniroy pampo sa Senator Simon. Speaker kalangan kamu speaker saya melalui dia kusen dia budaya kamanan legislature patularan kopnas itu saya dia kusen melator ranwat implementation ng kusen itu sudah kata Mr. Speaker sebentar tutu dengan popular kita lawan telepon insurance sulapay life insurance sulapay hari armes sosada iwasan memorial sosada iwasan implementation problem patria Department of Education AG ke Treasury kata Speaker umen patro yata kamagit umen ura kasampalwat enggak kasayin mainit kemitin cemu tang kayo mabutit ko sila kawin ito ng malwat apa bilmen kemitin cemu finance and dikasih mura buat nayay tuan kawin ko yang lainnya PPP bawa sector transfer kakpay may nini teleponang kayo ng kita fund punta kapali sick leave kayo nagtatawag pero sumba mo nan maunitan at kakpay may nini puno ang kamiteriyawo ang kakwasinta ewan tawag yan legality non-implementation posito kaya awakan resuta kayo still active pagkinang physical hearing iman patuan mo kamakut makuto irawat mo dapat sayang nasan ba't ko sa irapapunod ni patuan tadi tadi Kailangan Senator Simon patuan makusunod kaya kamanata kusunod makapali concern mamasa niyan kakailaban kusunod to kung siya buliman ko concern Chairman and Chairman ko Finance mga kawit ma Speaker kamu Chairman and Chairman ko Senator Pahrek kailangan ko Speaker ito sakratan wow at nagtutuwa sa Vancouver mo yun Speaker kung kukuroya po yan William Chaltiyo kita tanggap po na siya na mingi mga pinaka-prima option patrolong hotel at kiyang rail kabalabon welcome man Mr. Speaker, ang kiratoro ramiye ikabing Pwuhng share kabinot mimiyo o iman patawan sa magdahil soso dito sa dagwat niya dahil karatong anmonwat palitoto
dahil government ko sa nadir me education irail ban pada bang contract unan kasantin contract bisan salong dahil me awad tapi may aman sembadagan ka komalki kamadang ko sa nituat so may data aman aramas engkau tetang gila waria buku paisip mais teman sapu an ko sa nato so engkau kapali Kapware lang ang kapware rail parwaro ba ang public service system PSSR ere rail goros rail mangi wan kapan rail educational aid to rail forced and rangak enter into contract to rail atang minimin and kante kaparabat and Indonesia rail diaradam mi sambatak ani dia join school na bilani imba kata kita yang several consequences where you know we accent at minimum word karayang education system already to the tongkan contract eri tama try kamanala ko sunat yung mo data iralgan na ban year carbon na norward tong keluar rengkak tetang dia wakau I tolong semua orang itu yang Attorney General, ibarat dia kan education director, pilih ira juga benar, ansur bisa malar, itu sangka merepaitan ki. Ini ibarat yang nan telepon, kau dan implement law, amak dah loi, amendment nak kuyau yang, apa ansur itu law. Avan tataw per ime suto yawi kakeleven kosen etwot ribil kapung kira wa parata po kamdian parawan mai gubro po ansugan me kaigen pakyela kosenat o pilagar rail to agin suto eto akmangai bagi rail paling kakela kosenat rail fil ket tabarban nan transition hotel goros mangin ke aramas te contoh kan kap ai kabungi kamukit mami o imen barwanda de mai support kabunot mami o yang share kabunot mami nan palin education Salam Mr. Speaker Kailangan Chairman ko kumkubro bantu na sama Floor Leader and Chairman in Finance Common Chairman in Finance Kailangan Mr. Speaker Iban badeng kumakabayan operasyon ito Simon ira kasambal me sainsal masan bagtekat kadlala amawa kumkupuran penggak padyan sa ami masan nim kasong sekarang kapung kay bunwa me patron nindang itu malwala pang kupuro may Mr. Speaker wang kumelo Vice Speaker Floor Leader itu malwala pang kupuro ni sanalay mo Chairman at kagdukon kutor Senator Michael masa buabik Senator Edwin Nana Pastokres Chairman itu ngadwa ban kupuran kambakabayan oba Senator Kadkadaur ibadan kupuramai kasamo wangi sama Chief Clerk Cup Mr. Elias oigalkan napatian nan Kadkadaur mention orang Mr. Speaker berarti karera itu takut dan sal makosenat di mana-mana ay menawa karera kamagat maluwat ang kakupurata tatawa dan assignment kamu dintayin ko kakrabat to tama ebalban ko sa network sa tumiyagi toki kayo kaya ganito ko sa network sa katip sa kapalimet anan kawaitin pasanan ko sa net pilapali sa mga nagayawat ang sa mga ko sa net kamanaman agkapanasot kapali Raya tepan, uya pentatok na namin santo mailayang tatakot sa ikmukit na ilayang narkapal ko turay sa Batangkan. Tapi, may Mr. Speaker, hindi tatakot ay panabalihan kamutintayin ko, ang kakapalihan to nan matamin sa sinod. Ugi, iwawat non-karwaro and kolkol lang. Ay pagkakariyaman may Mr. Speaker.
Chancellor mo nan masin benirowat kawait memia Pwuhng non kesempalan China supplementary committee and chayan ko na palio tortenan matolin session what gay special session Paros mautun kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut paitar Simon Wood mana China supplementary committee and chayan ko neto masin ka kamu leader kailangan speaker ay tumulong sa paling tutuwa tabang promi buong ki kasampal uray kan pato speaker pato nga kutrando tato kasampal yumat po wala ko sumat essential mo palian kakela ka mabangan kakela ka po o yurawat ang bilkak essential mo parang kami parang chairman in Rosin mo sa ina katla Christmas Island parang Chapal Dawai, Pahrek Pohnpei, Pwuhng Sumawai, dapat mo, yang lusang sangon karapari, ikatong kira misang cangbu, kamkin cewang goban, kakor aleti rokan sangat seketi tamat atau kesampal buat kusunnet buat situ kak magut ki, ayat speaker. Lawan floor leader, masalah masin benirawo, aktai kaciyang mo usus kila, karos mo utung tanan utumiti. Masa na benirawo o sana sa matay chain ko masa niyay Pwuhng masa nicho kamagut paitar o kawait na niya o girawatin kasampal kamatin chain ko ang report nan special session alangan kami Senator Michael Berkaitan nilang protonan wasan wala malamut ay tumalwagan ko promi karuan wa nuki iray lang samuraw ko lang alim marakan lang kangan mar saumas melel kasampal guliapan way koros na kadro patronan wasan wala malamut Monai bang patuan itu ngalor turun main speaker aku mukupura mas, yang kak pagi memutuat dan kak bil kasamu sapal, ulaman mautan intan wan kiti ol tebeluk, tebun baba, kulit takatu yala tahun kolonia town mau ya chief public health, kapetayang mo main Mr. Speaker ibilman pagi memutuat dan kak kasamu bebaudiunya pilpadang kedai sang wasang milamawan wing kitik kausap nan yei Mr. Alfred Road kausakak atungal warok Elizabeth Road li kausakak kaya kasamu gerama ulog-ulog Speaker, isudah baturan kayu ni kamana-manin chief clerk. Aramut may pan pato. Ina kistam, Pwuhng kakulian pi yurso baiti ko melel tungin kiti. Kayu ya sapulman way o atungal katung kalangan pan ko promo. Pema sodo ko promo kalangan. All tukulap ibu-ibu songkawata sudah model mensangar ranut. Apa itu kubrom kalangan komunitiata. O kalangan in members in legislature wot. Iwalian titon wa kemangi patapat kenprong dan nolipan patapat. Nano nan first legislature. All songkawata ngano may tita. Ibubuntubunuan late and Simon and Ayo Nikyo Glam Pohnpei Legislature ang Pohnpei Legislature ang Chief Clerk and Legislature what Pagawa kareta resang sang floor leader o chowen sokonati Rangot kalangan ng Speaker ni Legislature kaisa kewot kubrong kalangan prong tiyata aman wal sang wing kiti pentil ngorong kiti mon memutuat. Iwalian tu tuan wing kita katungan kami legislature wot. Wah itu ngal pak. Ang chief clerk, pukot tak mesaukap, esikan mangai. Ap ikangelele,
metotok kan poita sang imingit-ingit o lalabot. Kom so kaputunan pakawat mon legislature wat, igamelele ni tundutongkan o yung amukan the legislature leadership pan so say kom teba yang ati, akom yang uwi, o apaliyaw itatok, nintuan ay batuan kawit, walang kutiman matapiyataw ya chief clerk, non-legislature, Pohnpei legislature, composer nuwan kang chorus. Ay tungal sa karatan muntuan ay wali ang titron mo yung kuti kurang kobreyang kalangan ng kumumang speaker o member chorus and 11 legislature. Kalangan ng kubur chorus yan. Kalangan Senator Meekem, pwede sa karatan Kapwuhng, Masansyal, Pambulihan, Kitier, Wayne, Kiti, o Kapwuhng ngayang 11 legislature. Kalangan ng Promal Chorus. Kami, your leader. Kalangan speaker ay tumalwa ang tutuwa na bang prakan speaker man kami lang na tahan meter turur. Hari iman patuan yung kamagut tamo na ibang patuan ng kamagut wo speaker ay tuwal sa karmisik ng patuan tatang wayo acting clerk and prakan tayo ay sa karap promail iman patuan Kopung wasabis nintuan kairan sabay macayang niya kuburot at tungal watawat bis sabong iman patungan naman ran isok limaw ayot tuwang kakititi uculay si disa ko ang iman sa karap bramal dahil langgak aman to katkita motion kap ang ran isok limaw dahil langgak sabay man ganang niya kuburot so Kaya man, kawait mamiya, kawait and kabunga-bunga miya road kami ay mapano ya usang matay uya kupurtoro road panday roy karani sa klimaw nitungan kawait and flow liter. Parangan Iya tu electoral parangan speaker at flow liter. cuma wow tutu atas speaker man kamera le may tutu banget ter aku itu dunia auto pansapal macay kalantar ay mun sakara ko purmao niya kay langka crop sapal macay kalantar ukat talang tan item ng baysok siluway unfinished business. Chancellor magkabang yung mayor, kapagyan niya utupan kamagutok tayo sa tal-tala, pan unfinished business yan ang basic silu, o makubul karos tayo opener o katkatiyag pan ng basic silu, ay pan policy sa pimatay. The privilege speaker, Kamu flori, kalangan speaker ay tumalwa sa balong tutuwa ito bang prakan speaker man sa karap purmao niya kay langkak suspend order bang unfinished business o katumasan kamatang ko sunod tab ko tayo isok tayo labi na rin isok ko pagkarwa man karyaman kamagutok tayo ng katiyaman ang masinaban kamatang ko sunod tab ko tayo isok tayo labi na rin isok ko no LT1 yayi kamagutok mo flori pagyan niya utupan kamaguto, koros mautung kamaguto, masani ay Pwuhng, masani siya, kamagut paitar, o ipangan po na siya, chief clerk, the assistant and kawait, title and kamutan ko sa network. Legislature Bill number Bago tayo sa payo, line raise of 10, LT1, a bill for an act amending Section 8-202.20 of Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code pertaining to dredging and landfill in Tao and Nanngach, Pinakap, Matalanim, and for other purposes, Karyaw o Kansaklang Watawan. Chanchan, dituan chief clerk o Kadkadaur title, challenge kakatyan at masinabay ang puna sa Florida latoro. Ni kalangan speaker ay tumalawang tutuwa tabang prakan speaker mo sa karap kupurmaon niya tayo lang kakatyan masan ni kamatang kusun nagtapo tayo isok tayo labi na rin isok wala sa punman kita. Karos mo yung kamaguto, masan ni Pwuhng, masan ni siya, pag kamaguto po itak tayo ang katyan at masinabay. Niya masinabay. Speaker, contact speaker. Kamu sanitation mo na? Kalangan speaker ay tuwan sa karatang kapat bagimin na dito clarification in statement na chief clerk present na intakan check lang watawat abnang kalantar ang sansal na first meeting. Speaker, tayo kumalma speaker, tayo kumalma. Speaker, nang kamal yung sansal tama
for second and final reading on Speaker, kalantar riya unayanan may sangat. Kari, iyang tumangan ito na ilan siya patugal. dahil Kumbaga, kita pangatawasan. Kalantar riya unayanan may sangat dari.
Patrol Karen Chapal, Hong sa Pumatay Puro, Sansal mo muna tayo Community Trail. Sansal mo kamagut yu miyayo Thailand Katian and Masinaban Kamutang Kusunet Pab Kutaisak Payu, Lebanon sa Puno, LT1, kamagut miyayo ro miya Karyaman pe, Traban Katian and Masinaban, o Ban po na siya Chairman in Shab, Senator Edgar. Langan ko pro mo speaker. Imin ko miyan iyang pateng sa mga masin ng kosong makom. Kaluluwa nilang togaki mo sa ko iso ko. Dikan ko nanalang ko o nangkanyay ko. Phil ito all wonki sa marta balaben siyangkan mo government mo motsi. Puratan nan molwat ito all wonki spice wonki floor. Ipilmin kuya wow tower or local lang chok. Dugang kutor na sabwabik o nanabas sokay o melal yang ay senator kan korus o siya matay stab kan no rada kami yang patpatay sa matay uya ko purin ang sukit ini sakarti taktalan uya ko purki kamuntang ko sunnet babag paisak payo o sabon man kita Amen. Sansal mo kamagut mamiya, Pwuhng utupan kamagut mamiya Rakchay Kadkadaur and Masinaban, Ban po na siya Chairman. Kalangan. Ipatawang kamela na may ako ng kamutang kusunit wadan kupurpurtong land kamtin land ko siya kakuyata kusunit yung yaw uya report yung uya wita po ni tanlong masang kusunit wad ay may patawang sa kardita Amen. Rakchay Kadkadaur and Masinaban, Kawaitan Chairman, Kamutang Kusunit Pab Kutaisak Payu, Lebanon sa Puno, LT1, ang kapuburlang sa Pumatay Committee and Shop. Sansal may site visit yu uya orang kakan report kilong ato kamutan Kusunit wad, mun karyaw kem saklan watwat. Kamu mani makawait mamiya, Pwuhng miya utupan kamaguto ban po na siya, koros mo utong kamaguto, masani yay, Pwuhng, masani show, kamagut paitar, kamutan Kusunit Pab Kutaisak Payu, Lebanon sa Puno, LT1, kapurpurlangan sa Pumatay Committee and Shop. Ito kamutan Kusunit pa unfinished business. Lord. Legislature Bill Number Silupre-8 Line Reza Limang LT1 A Bill for an Act amending Section 10-118 of Title 42 of the Pohnpei Code relating to land in Pahrek, Sakos for diplomatic mission offices and a light industrial park, commercial area, and for other purposes ang Koryaw o konsaklang watawat. Talaga Katian and Masinaban, ban po na sa floor leader. Ay kalangan speaker ay sumaluwaw sa balang tutuwa ito. Speaker tayo, katsyaman ang kamal speaker. Dahil kamal. Ay kalangan.
O na supplementary we akupulo ni mau men po na sa floor leader la toro. Kailangan speaker cumalwa untuk tuwa sa bangprong katuwa. Speaker mensakara kuburmao mo sa ilanggap katiyong masani kamatang kusunat silip kriyo sa kwali da banil sa kuno sa pulman kita. Kaya man. Tan sa mo kamagut mami karos mo utun kamagut masani o masani show pero kamagut pa itamia masani ba. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang ko pero mo bangko pero kan koros. Yung tadi ang ito nga chairman mo, Chairman Edgar. O segera ko pero kan. Pero kapandalan tatawad pasan floor amendment yun. Napanapali ko sa network. Tuwenta kaya nga ako po national government orang siapa yun apa yang wen China dan kawata ada itu ngalam bes oh dia datang ke lalu terang wat apa ke floor amendment dua saya lalu tu amendment pada itu ngacomen mau melal kami tingsa oh sekarang maluat tatawat enggak kapandalang sa umacail sa sinemurun ranut kalangan lain Sansala mo kawait mami karos mo utun kamaguto masani o masani show kamagut paitar kamatang kusunat silip kuriya sa kwalu labi niya sa kono LG1 kapandalar o muyak purun ranut. Piyato kamatang kusunat tan tilkal unfinished business. Legislature Resolution Number 1, Abukisisak Silu Lenresak 10, a proposal for a resolution expressing the grave concern of the Pohnpei State Legislature regarding the People's Republic of China recent launch of an intercontinental ballistic missile (ICBM) into the Pacific Ocean and requesting all national leadership to affirm solidarity with the United States of America and regional partners in condemning activities that threaten the safety, security, and welfare of the people of Pohnpei, the Federated States of Micronesia, and the broader Pacific region for adoption. Kailangan, Chief, talaga katiyanan masani ba ban po na sa floor leader katulad. Kailangan speaker ay cumalwa untuk tuwa sa bangprong. Speaker mensakara kuburmao mo sa ilanggap katiyan masani Legislature Resolution Number 2 silu labi niya sa kuno o sa pulman kita. Karos mo utun kamagut masani uwang masani show kamagut paitar kamagut paitar talagang katiyanan masani ba kumapupurong po na sa mga introducer yung Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang ko pero mo bangko pero kan koros. Muna ibang patuloy na ito bang resolution I mean kataman kita ko pero kan masin bang resolution what niya man sa matay session and moon raan what pero kasampalin KAPWARESOU resolution what akawit mo siyang kambagapay Honorable Senator Michael o Honorable Senator Net irailkan resolution what panpagkatarian ang kakapatapatian ambassador Saban molan wawililan Pohnpei o niya panapalian embassy na Amerika rin kakpukawag kalala Secretary Department of Defense and Wayne Amerika o Secretary Department of State and Wayne Amerika. May Mr. Speaker, kung bilete sa salban kupurakan, resolution what ang kakasalayan sa matay national government Wayne China o kasambalgi patarapan main Pohnpei Turkey Wayne China test raitungal missile kapir pon laping sa din Pacific o sansal me tatakot wiya iran kapunodium nan Wayne Pacific kan pero tarangod may Mr. Speaker kahit may akot
Mendele tuang kitail sang sama kay national government aral yang keterop kita kapal wot. Abu kami lele memia arai tungal kosanti. Makakajam miya murun ranwot. Mebandele tuang kitail. Abu kia tay tuwa ke patarapan men Pohnpei. Ada solution wot yang kak tete yang rail o rail kalele o in China nintu one embassy in China mi pata Pohnpei. Me legislature Pwuhng win Amerika o win Pacific kan nirai kasaleyang win China nagasudo uchung sangan tatawa dan wiyawan sama tayo labingsit melem nan moyu makasambal yoki kapalin mawon moyu samba babin dipali berajai ranwat sansal winan kas kapalin magmagding sop pandalana pulpen kapwa ito tiyan mawon buko wiyawi nang way laut kanto sang Pacific niya liborajay ni China test aray tungal tipson mawon missile nang sa matay labingsad sabil panala yung way laut kan sobi itong nanwin Pacific way kamelalam China sudah menmawon ang wiyawi China mamawon pang wiyawi apan wiyawi nanwin Pacific ini sangsang nan mawon Korea tapi and sangsal on wing China legislature wat kasambal ko patarapan Pohnpei patarapan men nabasam patarapan men Pacific o soto Pwuhng sangan magutkat dan kakuyaw na sa matay labingsit. Ito ko na Mr. Speaker, amang resolution what challenge bil kalib min saladog mamiyanan bungan kichay lo way na Amerika. Maniyan so mawon pa miya nan sa matay labingsit meron masaya tayo pasam away na Amerika mabang uya patarabatay. Kapi resolution what yang kak patuan sama saya national government orang tak kemudian win China nintu an embassy in China pada Pohnpei o kapi yang bil kak patulang embassy in Amerika pada Pohnpei orang tak kalele Secretary Department of Defense or Department of State and yang win Amerika me nintu an legislator kaisa ko kamelele legislator kaisa ko Pwuhng men Pohnpei yo uchung Amerika ya uwang China ya tatakod nan labing sa din Pacific o Pwuhng met kaping resolution wat and bilkak patalang ban kuburan malan wawili len Pohnpei salaw pen mangi na tatakukat magmagut nan sa matay labing set o iran kapunat wat na wiayar out of an resolution of V6AH lebih sa kuno. Kami alam na Mr. Speaker, ikape sa oralam na miyan ang resolution maluwad purataran kakapan totong ranwat. May kaktola may Mr. Speaker, na umawa karagara kamagod maluwad tayo ng kak iya kuburki floor amendment tapos silisag lebih sa kuno. Paros mo itong kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paita niya masa ng floor amendment Senator Carl kailangan man ni Speaker ito nga bawa sa pal bangko pero mo yung bangko kan paros floor amendment tapos silisag lebih sa kuno paano kita la wasakit taan page silu and resolution of isisak silu lebih sa kuno ang kakpatawan longang FSM Foreign Affairs bilkakpatawan longang kabanaan Ruk, kabanaan Kusay, kabanaan Yap President in Senate and Legislature in Yap at Legislature in Ruk o Speaker and House of Representative and Legislature in Ruk Legislature in Kusay o Legislature in Yap Pwuhng mo and bilkak Pwuhng ambassador in Saban o Pwuhng mo and kak Pwuhng malen wawuli len Pohnpei
Mr. Speaker, kawit mamiyasan sa matay star. Pwede pagkatagatan tipsawa sa ungay na Amerika, tama kan niya akan patulangan besi na Amerika, may patu Pohnpei, arap kalelawin na Amerika, ay men sansanan, sabon mamuksin ko, mapan kalelawin na Amerika, ang besi na Amerika. And sansanan, sindiko, may embassy, the ambassador na Amerika, patu FSMTC may patu Pohnpei, and Pwuhng kalele, uwi na Amerika melel, Secretary in Department of Defense or Secretary in Department of State. And you're allowed, my Mr. Speaker, floor amendment. Kailangan, my Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl, kami, Senator Miguel. Kailangan, Speaker, ay tungkol musik sa karangaw sa pari. My Speaker, itungkol lang kaping ang resolution mo ito kaya ito uyapan kawit. Tetan cahaya woi tempatang woi me nan mapin sampah itu komai lebuan pincel. Ab sapul matal mengongan kolokol popolo melele melat. Unian som kita kalwata woi na pasang wen kawit ke wen China mamakituo esabo. Kaitong wasan pasong nan takan pasipikuo. Woi kisan pasong Temang tamu ya umasil sampar karena walisak ya tahu bahwa wan pesong epidata mauren aramas ebil kono resolution mo din sansalla sang sabal matai wewet wegate kesombal ketiak tel kolokol wow silaban berbolo melele beli bukat kesombal menjaina ranane and mata-matawa nyansaw marakin kose friendships are forever arani tawen penumakit ari kamila resolution wat abal balik nyansaw me kapapa pasang nintuan kawo to pakpak pagyan bisin Japana sudiyang patulale o met rapong elongong mga ran government kanin state tayo kanin na pasang irawat kakawya men totok melupalupu me sangun pero en wena besem kataw beitak pato tilal kataw beiti sodo bungiraw nan en wiyawi nan labi set labalap en pasbukut magtaliam tilale arman speaker main sodo konong katalang kak mamasani resolution mawum I mean, bago kita langgap sa pulman kita flora man ninduan tangan niya. Kailangan man siya. Senator Miguel, magpruin po na siya mga Senator Chua at magkawadan nito. Kami, Senator Kailangan kami speaker. Sinpulay kisniman at rawana, maway itukalawang kami speaker. Mawang vice floor leader, honorable members kan, karos na tapang kailangan. Mr. Speaker, kayo yang katunggi tami sa isang authorin resolution what Senator Carr. I mean kalau tak tu nami news clip mereka met sensi kasih data mereka ada lengkap kata sayang kata yang usahakan mereka kata resolution tadi masih ada belum I mean kalau tak kelangan sih. Senator, kalau kumaliti kalau lepas po. Kailangan Mr. Speaker, itu meluas sebal bangku promo bang kurangkan korus. May cungal rompong mamiyan news. Essential na kumkutura may Mr. Speaker bingkak patian kabayan ng Senator Chua kapunggu kupura mamiya. Essential na patawad patuotanan news ni sampa nan CNN nan news kan nan sama saya kasih press mo bilapten sa issue essential laban-laban Solomon Island nintuan yang uya officer in Pacific Island Forum uli antuan Pacific o kasaleta wen Pacific Pwuhng China uya kamakatuat uya ui ni July 1 nan wi kan July 1
may mangi niya jet fighter riya wala may naman kami pipir Pohnpei. Iche छोटे पकड़ते थे ले लेते हैं चाहे तामे jet fighter रिया वो पटपटो की Pohnpei. आई पटो वांटा में तो चाहे kamele le o चाहे कुबुकुपुरा में तताऊ बुका सुधे तो wan ku चाहे. Mukmukit nan acai le pingset, mukmukit nan we makacai me sabol manki. Riang me pit news ang kacai gan me kenantian patuan news. Apil mukmukit nan news ya dotoran wat. Ani ara la main speaker o ikapungji kamu kebayan itu senator jawab kay naman kawid me sabol manki. Kailangan Senator Kawit, kailangan Senator Chua pagkalalagot. Niyato masinabang floor amendment. Kamu Senator Ivan. Kailangan ko Speaker, muli ban pacho akong kubura puchuan sa karen. Kibunuwawan katsanga sa kibunuwawan melapo po yer. Melen ng muwal, itumawawan pingkomi. Honorable Speaker, Vice Speaker for Kampagabay, Honorable Senators kan. John Pwuhng Trusak, magkasing pipi yang kecil, minsan makangot. Ubi ang aking staff kan niyang patunan kalabi. Speaker may patunan dati itungal utrus on kawait na patunuan maluwat ranwat. Itungal ilan kapatapat on next APIL to to a broader Pacific unity. Totoo ko tenkak kacela pula tenkak sair. Mulai lebih setin Pasifik. Mau biasa cuma ma next APIL angkat dia sebelum mulai toto angkat emun kelap angkat kelap sangkama menyasut speaker. Ayo mat kalangan. Kailangan masalah masinabang floor amendment. Tapi kesilisa kelabanyari ay chokuno. Chancel makamugot yung mayor tanan itong tumasin. Harus mautong kamaguto masaniyay. Pwuhng masanisyo kamagut paita dari tuntian masinabang floor amendment. Harus mautong floor amendment tap kesilisa kelabanyari ay chokuno masaniyay. Pwuhng masanisyo kamagut paita dari sabulman kita floor amendment. Ito masinabang resolution. Kami Senator Pahrek. Mr. Speaker, man baruan ta motion telling close main motion sa kulman kita. Chancellor mo kamagut sa Senator Pahrek sa duty masinabang resolution of PCC silu labanyari ay sa kuno nito na ukitaglar. Paros mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut paitar. Pwede ang floor amendment supplementary rule may require duplication partiality o kamutan resolution Pagku isisak silu labanyar reisak wano panuyalar kamutan resolution pagku isisak silu labanyar reisak wano LT1 dahil katiyan anusus karos mautong kamutan resolution wat kawatan in 5 palimaon Chancellor way may supplementary issues may tungkol kamutan resolution of PCC silu labanyari ay sa kuno LT1 issues reisak riyaw A o soto mauwang ranmot ay kamanlar kamutan resolution mo. Masular item pan unfinished business ay ran po na sa floor leader laturo. Kailangan speaker ay cuma luaw sa balan tutuwa sa bank pro kati speaker man. Sa kuna kuburmao niyo tayo lang kakrop sa bumatay kalantar katiyan po na itam ng paisak tayo yung pil kalantar. Kaya man. Chancellor mo kamagit mo niya pagi amya utupan kamagito tayo katiyan po ng paisak tayo yung pil kalantar tayo katiyan po ng paisak tayo iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number Pwuhng Line raise of 1 no. A bill for an act amending section 16-104 of Title 61 of the Pohnpei Code
to include official vehicles assigned for the use of Vice Speaker and the floor leader for Pwuhng the Kayuan Watawat. Dalam kajian dan masih debat polisi floor leader lator. Lawan speaker ay tumalwa untuk tuwa tabang pramay speaker may sakara kuburmao niya tayo Kajian dan nasan bantang matang sunod man betap kuali sa kuno na bari sa kuno sa kuno Kariaman. Siya selama kamagut memie, upagi memie ucapan kamagut traban katlamu makupuro imponasi ma kamagut yutralan kamal lebnasu. Right, kamal le. Lalu. Ya pila utro. Yakupur, Prashansal Mamonata Kamalti Speaker Bonus floor leader. Hey, kailangan speaker man kami rin ito kot na nasan ba yung speaker rin ito tato tungal chairman in finance. Kailangan floor leader yield floor chairman in finance, Senator Karn. Mr. Speaker, itong sa dalbang promi, itong pilkap ng floor leader mga bogi. Ibang tungalan kaya sa mga kapesa kang mga tangko sa net kasambalwat. Kamayala mo ko sa net at warela. Kung nga diyan mo yun nanti yung legislature kanan mo. Yaralam mo Mr. Speaker, title 1 isa kayo, section isa ko no, subsection Pwuhng and sa material
bukan kosanet di Israel kan makaktatang kawaran office. Ini santinan kosanet padawan makabina sungkubong labalap speaker o karyawan kabina. Ranwat essential niya kamanamantaan mo niyo mamulwat kuburala pangkak sawase ananin menpeitad man legislature sabulman child member reaksilimen child muratais to sa riyapat nan kosunetin mo ni makamanamantaw riyapat yang kapat yan o profesor nakitakin nan nanti yang tar o niya nintuan kananetin pukokan to sa riyapat pukat ewan patoyang vice speaker ewan patoyang floor leader so puka kasampal may rapa ako legislature melal pa ako way nintuan malwat kupurera may rame banuya emen banuya vice speaker emen banuya floor leader kamu tangko senador dan kaku ketala ko senador kapatayan mapat to sa patoyang vice speaker the vice speaker kaki yang tatangki dan warren government pan Pahrek yang kapinakaryawan kabinasong kubing labalap pati yang speaker niya so kasantuan tulmiyang sa matay floor leader ikapunggu keburmawan speaker essential speaker introduce kamatang wasanat wat pero to ranwat permit makin kamagat sto sa bukat imakin niya ay kapunggu leadership in sa matay speaker and legislature kay sakaraw kayo kan the leadership na sabulman kayang kitail ukitagla chocho na niyanan sabulmamoy Nubuksang ko sa tintiyan legislature mawakan. Ayaw met, o kamelala met, kamudang ko sa nagmaw yun met. Mr. Speaker, essential nasa matayal kalendar o kasanedi o kawid magtebang kadiyang ng watawat kayo. Tuon mangan ko sa network, essential may bilasener ang kamitintiyan ko. Dari masin benta tawad, and kakuyawan ang kamiti. Niya sa eman ay pan uyaw yung original chairman mo, Chairman Pahrek. Pero pagkaman na Mr. Speaker, magawa ko karak dan kamakit kamatang ko sa network. Pero yung kaksapil man kita watawat kayo o kapuralang kami tinsayan ko and kakrobot nan madalin special session watch. Kailangan may Mr. Speaker o daw karoon. Kailangan Chairman and Finance. And Chancellor na kamudahan ko sa network nituan Chairman and Finance sakar kita kawait Speaker na introduce kamudahan ko sa network. Chancellor na Speaker utung kamagit pukat ko di Legislature utung tataw pukat. Niya tayo kamanatar Jan Warren Lieutenant Governor Jan Warren Vice Speaker of Floor Ono bukaw kamalamantasan Legislature. Sto sa bukaw ala alta o ansyut ko kita to kan syanamaw agdalanana amend kosenlet makosonedi isma kaktak Jan Warren office. Ria maktais tu bang kamanata asansal me tay luwang kosenlet. Ba Israel ko ban takatak Jan Warren. Ri ansansal may utung kamagatuat ko ito ay kamanatar moni o Jan Warren Lieutenant Vice Speaker o Floor Leader. Kailangan ng Chairman in Finance ko ito kasalatan ng Speaker utung yay ime ipatungan introduce ki kamatan. Kamu isa na daw sa akin? Kailangan ng kapramu Honorable Speaker kosakan ito ng vote ang kapramu o Speaker, kamu kupurmao, kamu ulmao. Imen
tutang dito sistem na miyamet Meman Legislature man namin tatang stusa kung panananan kamanayo sila bilis na floor vice member chairman kan kano niya yatuan magkaitan kamanalan ni Kusunod na vice speaker o floor leader ban yang kortistusa vice speaker pun luar kita tuwa kami trade experience watas stusa sa malara tuwali yang menemukan keputusan berkuasa itu tentang nak saya bilang sang senior itu dia kata total government kawal sebagai kesendu kita kabu saya sudah kata urut telepon tu kota puistusa dan pegawai puistusa sebelah ratu wali itu saya paldo yang momen omutang kak keputusan puistusa bukan tentang masa yang puistusa Kusunod na kasunod mo tang West Coast. Hari speaker ni dengan kapulu amu kurma. Aputa minyak ali and Songkong. Nan title 61 of the criminal law. O amendment number section 16 104 amendment yang kasunod is no counter tarusi. Apabila encourage or pulling. Hari bukan tanamit kalau Kotiyok perhatian lo sama. Speaker itu wong vice speaker apaan itu wong floor leader lator. Ikatin itu cuma bukan satu baju. Kamu normal. Ab mungkin kau yang wong jangan mengikuti miktal faktor lagi. Saya kau itu perhatian. Aman defy kesendian Bollywood. Jadi macam boleh tak problem lagi. Hari atau memilih di masalah teman ada sesuatu sama. Apa ni kan keputusan sesuatu juga keputusan kami aja mempertuan tersebut. Di pertuan itu juga bukan engkau punya sebagai nama speaker isu tu bukan keputusan. Apa yang nani pertuan itu juga keputusan kita talk oh kalau bilang kami tanpa you mau. Namanya pilih surat itu kerana yang koyang in case some situation terjadi sumet kepada. Orangnya, kamu kadang berusaha skill, kamu cepat kau uang tanam. Apa yang anda pertuan tak ira kau based on life experience le peratanan monbut. Riban pertuan itu ada, setano kau uang mensuruh utuh tak kau. So itu, apa ini soal tentang kau engkau cepat tahu tak mana itu pertuan tak itu kan. Kadang-kadang kamu speaker. Kalaman Honorable Senator Simon, dahil kat nan masalah ng kamutaan ko sa KAPWARESOU kuno laban niya legislature kuno. Kami chairman chairman ko. Salam speaker. Ada motion dan rodin masalah ng kamutaan ko sa KAPWARESOU kuno. Laban niya legislature kuno. Kamanalo watawat kayo o reassign ng kamutin. Kariyaman. Chancel magkamagot yung mayor, dahil rutung ti masalah ng kamutaan ko sa KAPWARESOU kuno, KAPWARESOU kuno, laban niya legislature kuno, kamanatan watawat kayo o kapalang sa matray committee ang chain ko. Kumpulan ito na cuma Senator Chawat makawatan nila mamon kamagot na niya. Kamu kalau ito kumpulan yang Senator Chawat. Speaker kalaran kumpulan. Itatang mo itu kalau wangun kumpulan honorable members dan koros. Itatang concern me after Attorney Senator Simon. Kayu mo karyaw speaker ni tayo bangkat lao apalita uya dan tatakot ipan mo ma dari executive ali trikaw bill submit ke patuan lo right on pagpagsaw karon sa director kan associate justice kan o wala tayo kan anane armas buwakat patunan position game ile tayo kan apali jam buwat intuan kami kan sonderawat ma apan boita kalangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Chawat Chancellor mo kuburkan kami men patungan pagi kamutan ko sunod tuwad pa panasain lang kamitin chayan ko wala ka kasalita ko promail ng committee o apali ito numomi yung Chancellor mo harus mautung talan kamanata kamutan ko sunod tuwad nuwatawat kayo o kaprolaan sa matray committee ang chayan ko masani Pwuhng masani show kamagit paitar
trial kamanatar kamutang ko sunod pa police ko no lebenari sa ko no o kaprolanga sa bulmatay committee in chayan ko puron ka kan report mon karya o kim sa plan mo tawat niya kamutang ko sunod pan fill calendar para pan pona sa floor leader na to Speaker. promise speaker menteri tato macho menteri floor leader chor peronta to senator Pahrek Kalangan ko, Mr. Speaker. Ang kembali pada wanca karbita may pilih may beracun utro. O kiman ang sukset pada wanita motionin kan ko utro sang kemudian kusunod tabi wani sa tuwa lebih dari segundo ang kemudian cian ko please nan sab karyaman. May ano ito pong kamutang ko sunod pa police ko no lebenari sa ko no Wali sa tuwa. police tuwa Oras mautong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni show, kamagut poital, trautroyer, kamutang ko sa nagtap, wali sa tuwaw, sabi niya rin sa kuno, sang sabi matay kami tinjayan ko. Kami, Kalangan sa Speaker, beruan kami alam kami dawat na nabasang ang sugis sa malar. O ibaruan, korospil, solvian sumaw, titlein ko sa natuwa, one-stop clearing house. Ibantayan kag masa ni o kamanala kurma benweta mo sinin jan kag place nan kalantar ranot pan sa matay pil kalantar karya masa na mga kamagut na miya, pwede miya utupan kamaguto, ay man patron, taydan place, kamutang ko sa nagtap, wali sa tuwaw, lebenari sa kuno, pan sabi matay pil kalentar ng ranot. Chorus place here, na chorus place here, ay pan, kung siya, Mia kapin kamutang ko sa nito, chief clerk, Ram, na kam tayla at mga title. Legislature Bill number Rap ko ni Saktuaw Line Reza Kono. A bill for an act creating a new chapter entitled 36 of the Pohnpei Code entitled One Stop Clearinghouse and for other purposes. Yukayon watawat. Kaya kambal malab nansyo. May kupura
sa pala long nasa bulmatay uya kupur o chancel nituan chief clerk o watakatar taiterin kamutan kusunet try withdrawer o placer kan sa bulmatay pil collector. Point of privilege, Speaker. Kailangan Speaker. Na floor kupur impone sama Senator Perez. Yes, may gampone si komo komban yield floor ng Senator Perez. Kuburay floor. Wow, pwede. So, panamiyanan kumala. Men baruan tagaram sipang purgano. Pagita tayo kapuantala. Irawat hong lakap. Salamat kuburan Chairman and Chayan ko. Kamagutok tayo kapanjala. Maasin na kamutan kusunet tab ko na isak tuwa laban niya rin isak walo o uya kupuran lakap. Karos mautong kamagutok masani ay o masani so kamagut poita ro ime pan uyawi. Ito kamutan kusunet pan pil kalim. Point of privilege, Speaker. Kamu slowly talaga. Kalangan kamu Speaker ay tumalawang sa bahan ng patpatuta bang Pwuhng katuwat. Speaker, kalangan pwede ay kakan may patu. Speaker, man siya usit man patuan. Ulian kami meron ang opal senator kan. Meron sakara ko pramay dahil lang katkiyang uhol ko sambal yung traktorin malin ko pong traktораris mayang patong sabay material ko po. Yung labanan. Kalangan flow leader program ulian traitor o ponese director and malan ko po yay Mr. Harris. Major point of privilege. Kalangan Speaker ko ay kakulukula. Speaker man kapingkinan matulanan siyang kamal. Kaya tanawakan masa ng kawit kan. Saan ikarabawin may sakura ko burumao mo. Kaya lang kaya rala sa pulmatay. Yung Pwuhng kat panong asaksit. Lakap ko isak. Kaya man. Speaker. Dahil kamal na. Magkamukupura floor. Dahil sa paalaya o kalangan floor sang nagawa pa na mag-try sa pulmanki militar kamagut yung sang floor leader dahil kumalti siyang uyok puro sa paal pa na lakap kulakay siya. Amuna iban po na sa kamaguto biya pakair sa chairman kan. Chairman Lagmon. Kalangan Speaker. Jadi ang sa kuburinjak patong sa bangwakan mo kung pilihan tiyong mga tuto sa takarko. Jadi mo sa katang kami Speaker price the ano po ng Western Coros. Pakairan itu kan susulan kuatkan nak kita kira burung dia keburuan man conference one persoalan kak bilang nanti sebelum mentatnya namun napakata to persoalan kak support on man session mode kalangan juga. Kalangan yung Sansalazan Chairman at Mon Pagpag Committee in Social Culture and Tubanet Non-Conference 1 Morinto uya ko po sa mataw uya ko po Pagpag uya yung Vice Chairman o member ka ng Batyang Chairman Mieto pa ka sa Chairman Jacob Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungaluwa sa bal bangko puro mo yung bangko purakan kores ang committee mo niyo kupurakan kores kaya piyatar karong-karong weapon share ang local government kan. So guys, mawar, madalini mawar, lakap kulak tuaw, tayo man karong-karong ang government din, wayno. O ilu ko kupulakan kores. Kalangan Chairman and Moni, Chancel nituan kaway, tapakay, sabal mamayal kulak tuaw, lakap. Kung ang uyawiyang member kan kores and Batyang Chairman. May kamelila, may luko biltuwa, lukon mawayakan. Honorable Senator kan Korus Pilkak Pahrek. Niyato pakair sang Chairman Jacob, Chairman ng PWTC. Kailangan may Speaker. Tungalwaw ka patabat ng pakair ang PWTC members kan at ay meeting yung kilokriya walap.
mapit problem ilion mamia members mamia kino mo en kak paten lokriya walap nan conference one kalangan Diyan siya lang mga pakaisang Chairman Lepen, Committee in PWTC, Clock Riawalep, Napitata, Problem in Lial. O kung uyawiyang Honorable Senator kan karos yung patrang Committee in PWTC. Iga ito pakar, Common Chairman in Chayan ko. Nagmaan tingay public works at laipan ako. Ibil sa tengaw Chayan ko, ibig floor motion siyang simina Logriawalep conference. Pagi conference 1 ay ako ba conference 2 Logriawalep. Diyan siya lang mga pakaisang Chairman and Chayan ko, sabi mo Mile Clock Riawalep, yan Conference 2. Committee and Chayan ko, kailangan. Kamu, Chairman, Education. Kailangan speaker ay kung cara tawa o kapatapat pagkairang non-person sabi mo kami din education kalau na pilihan kaya bangkat kalo kailang kakati kau na bedaan pacut o challenges kan na pilihan kamarain face nan ang siya tapi kaya nanalo banda ko kailang kakapali kau na bedaan pacut and education kaya kan mo kaya bangkak na siya kaya irang ko sentin ketok na committee bil kau na irang kaktu for of education kung iragan na sansan kabal kan na pilihan kamarain tuwa rin pinang rano kalangan speaker kalau na nialam kung members corruption Diyan siya lang mga Committee in Kamarayan, sabi mo Mile Clock Riawalep, nialam. Kamu uyawiyang member ka ng patrang. Kamu, Chairman, RT. kailangan ko Pwuhng sa speaker actual sakratan ko kapacapat pagkiyan so sa buluni kami kapacapat yan environment o R&D ini sa bulmacail report yun hindi tapas nananatin sa bulong may signature ang kap yang report yun pagkailan kap may lalpi kapitolong ng special session ayun na Diyan siya lang mga pakaisang Chairman in Environment o Climate Relations, kangong uyawiyang member in R&D, Chairman, o member in Environment. Sabi mo may report yun na circulate o pagpag uyaw committee riyaw kapatabasan kakansayin lang o malang kapitolong ng special session word. Kalangan masular pakayod ay paan po na siya kamagit na miyak trailan kumaltisan ang wiyak puro sa paalpan ng lakap clock aisak. Kalangan ng promail ko na miyak sa bulmamail retro rap kulit yung lakap. Paros mautung trailan kumaltiyo sa paalpan ng lakap clock aisak masaniyay o masanisyo kamagit paitar o kalangan ng honorable senator ko paros sa bulmatay wiyak puro aran.